NMB, Gubernur Papua, didampingi oleh Bapak Yunus Wonda selaku Ketua Harian Panitia Besar PON 20, mengembalikan bendera PON kepada yang terhormat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang kemudian diserahkan kepada Gubernur Aceh, Insinyur Haji Nova Iriansah, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Dr. Haji Takwala. Mr. Lucas NMB, Governor of Papua, accompanied by Mr. Yunus Wonda, Daily Chairman of the 20th PON Games Organizing Committee, returns the PON flag to His Excellency, Retired Lieutenant General of the Indonesian National Armed Forces, Marsiano Norman, Chairman of Indonesian National Sports Committee, to be handed over to Governor of Aceh, Insinyur Haji Nova Iriansyah, represented by Provincial Secretary of Aceh, Dr. Haji Takwala. Dan kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, sebagai tuan rumah PON ke-21 tahun 2024. And to the retired Lieutenant General of the Indonesian National Armed Forces, Edi Rahmayadi, Governor of North Sumatra, as host of 21st PON Games 2024. Lapang dada, pintu buka, sambung syedera Aceh